Nagange nize Kasimba Abubakar, Division Chairperson Wiganga Central. Obwire bwa obukyesiza leero twafunye ekikangabwa ng'eriyo takisi eyabaire eriva e Kampala ng'eri kwira mu kibuga Iganga. Yakutuuse Musita bayagirina ekimotoka ekipaakinze mu ngira kitrera ng'ate kizira ku reflector einuma. Yakyekanga yakikuba abantu baife baafa etakisi yeefiire ng'afiire abantu 9. Era ng'abantu abo 9 mulimu abasaadha 5, mwabamu n'abakazi 3, mwabamu n'omwana omuwala bebi eyafiire. Ekyembi mu bafiire twabeiremu ne driver waife nga wa mu kibuga Iganga era ng'awangalire nampirikaawo. Mwafaamu n'omwana waife Lukumani nga muvubuka ali myaka nga 22, 23 awo. Aze ali kuwa awangalire ino Ebusoga. So tukobebwa nti alijaziikibwa Luweero Kasana. Bambi nga woli kubona mbeera ya maziga, mbeera ya kwazirana, mbeera ya biwobe mu bitundu eby'Ebusoga oluvannyuma olw'akabenje okugwa mu bitundu eby'Emusita ku luguudo onene oluva Iganga okujja Edinda ne Kalekanga abantu 9 bambi bafiirewo n'abantu abandi abasoba 4 nga bafunye ebisago eby'amaanyi era nga balumusibwa mu madwaliro ag'endawulo. Akabenje kano kagwire mu bitundu by'Emusita abaidi akatawuni kano k'Emusita waliwo isomero lya Joy Dominion Academy awene ku isomero lino erya Joy Dominion Academy. Akabenje kagwire waliwo emotoka ya lukulana yetuli kubalaga ebifaananyi ebyo muli kubona yabaire nga eva mu bitundu bya Kampala nga yeyongerayo mu bitundu ng'eby'Iganga wabula olwatuuse wano ku Joy Dominion Academy Musita yafunyemu ku mechanical problem obuzibu yabanga ekwamira ku ngira era nga abandi bali kutukoba ati ejimu ku mupiira ejja trailer eno balukulana bambi gyayabike nga tasobola kweyongerayo. So yabaire gano mu bitundu eby'obwire wabula nga amaadi gali kugwa. So emotoka ya Takisi eyabaire nga idriza ng'eva mu bitundu eby'e Kampala nga eida mu bitundu eby'Iganga driver yabaire ku speed ya yiri wabula weyatuusaga ne Musita yekanze bwekanga emotoka eno tiyagibwaine yagira okola ati inga agitomere mu kabina yajingire mu kabina yagiweeramu era nga kino kyaleetera abantu ababaire mu Takisi abasinga bambi okufa era nga utogera ano buti omuwendo gw'abantu abafiire mu akabenje kana akakyafu akabenje akanaga bagweza abantu 9 nga bano kuliko 5 basaada kuliko abakyala 3 kwaba kukubambi n'omwana omuto mwaka oba mulala wa myaka mulala kitundu awo bambi yena yalufiiremu. Ekisiza kwinamiza kubona nti akabenje kano kabe kakyafu ino kuba ni ba driver bateranga okuwona obenje bungi tubone nga ba driver mwene ajiwunzika emotoka yaleka yabasabaze mwene yawona yatuma yalumuka wabula ku mulundi guno driver ni yasoso okufa kamunize kuba akabenje kano ngolingirira emotoka eno kamunye yaingire mutwera enainuma yajibulira mweti so driver n'omusabaze yabaire emberi n'abasookere okufa kalas era nga muri kubona ebifaani bya Takisi eno bajinize ino era nga batukobere nti oluvannyuma abantu abaidi okuyamba okutolamu ku abantu bano bagira okubona nga ati bakasobola engeri ya emotoka eno yeyanizemu abasabaze era nga batemyenga buteme endigi nga tesobola kwegala embeera tiyabaire nungi kano akabenje kamaani ino lwabaire olunaku lwaido ku ssaawa 6 nga anambaire nawulira essimu okuva eri mwembi munanga bamweta Sirenda Yugi ng'ali kunkoba ati mbaire nva Kampala enva abita ku accident emagamaga ng'olidde Musita nga mulimu mukazi wo nabeetikiikiriza n'alambaala n'akubira kuuku abantu abandi era bankobanga ati bituufu paka wentuuse mu idwaliro
nayagaana mukazi wange nga yena yabaire mu bafirire mu accident. Okujja kukunumye tusobola kudema nti tukunumye wazira buli kidawo Katonda n'abakoze eki akigeze tidirwa ki Katonda akigeze atyo era nsaba Katonda n'agaba era n'atoolawo era nayidirwa ki yayise kiki mukazi wange andekeire omwana mulala ali mu myaka 3 era mbaire mpangaire naye almost myaka 8 nga ndi naye. Amaina abaire ni Nantale Aisha ngera yena bamuzaala Bulanga Nanta Muzoni owa muzeeyi Ayaz. Nze wa Chambe Hakim chairperson waitanga Takisi Park. Kitalo ino eky'abantu baife abafiire gwalizagalala era kitalo ino ekya driver wange era driver waife driver munaife akabenje kaidie nga nze natuuseewo kaviire kutuleera yafiire yasigala mu luguudo ng'ezira nti oba etaleku ku double indicator ife abasirikale batugema ogwabo nobulifulekita twayango aye tibwabaire eyo tuleera ng'ezira ku kisobola kumanyisa ku driver kumuwoninga ku kyakyo nagaza kubika abantu babasuireku kwebikaba tukuba omulanga ife nga abadereva b'emmotoka ezikola omulimu gwa takisi ne badereva baado nga tukubira omulanga eri gavumenti yaife enungi eno tuli kusaba twawulira ku ensonga eyo nga bagyogeraku mu palimenti Sipiika waife Anita Among nga alikwogera ku nsonga eyo nti abeera enkola nti buli luvannyuma lwa motoka enaafiiranga ku luguudo asobola okubaawo enkola ey'okugitoolawo esobola okuba nga teleeta bubenje. So tuba tuli kusaba nti ekintu ekyo bakyogeraku tuba tuli kusaba bakimplementinge bakite mu nkola balabe kukyogera ku bwogere okusobola kukikomyawo basobola okuboneka nti ensonga eyo bagita mu nkola kabe kasinge gavumenti ndidi nti erina obusobozi esobola okutaawo enkola ya polisi okuboneka nti esobola okupatrolinganga emmotoka gye bagifiirire ku ngira oba okutaawo ne breakdown nga breakdown eyo oluvannyuma lw'emmotoka eyeefiirire ku ngira basobola okugitoolawo emmotoka eyo bagitoola ku luguudo bagita abantu agali seifu agatasobole kuleeta bizibu. Amaina ninze Mukisa Samuel aba Musambe Muwolere District Councillor Waiganga Northern Division. Wendi wano ndi kuigwanika Iganga Main Hospital nga tuli bayongo bevwino olw'ekikanga bwekyagwire ku bantu baife side de Musita awo emmotoka yabaire etambula yagwa mu kituleera ekyabaire kekizira ku na reflectors kekyafiirira awo ke tuwafunye okumanisibwa nti n'abatrafiki babairewo katono bavaawo ayi wetuli wano miranga myerere abantu bali mu mbeera mbino abandi famire endala efiiremu abantu 3 bantu 9 bona kalasi buti saawa eno tuli kukuba omulanga eri gavumenti ife nga abawiba omusolo tuwa omusolo mube nga musobola okuketalingira ebizibu byaife byonna byona okuviira erala ku muntu awa wansi paka ku mugayiga asembayo emmotoka lwaki dibanga sitaaka ku luguudo wadeema kubaawo ngeri yona esobola atoola motoka edo okudiiza kumbali oba kutaawo were reflectors edisobola okulaga nti wano waliwo emmotoka ekwamirewo ayi buti abantu bafiire families waliwo owundi bamulekeisa abaana abato kale tuli kubasaba muliyirira abantu bano kuba embeera mbino abandi bazaire balina abaana bebasomesa muveeyo muliyirira abantu bano kuba embeera mbino ino bino byabeerewo obwire saawa nga 5 awo era oluvannyuma poliisi yaidye ey'emayuge nga bali wala ni poliisi ey'emagamaga baatulawo emirambo gino bagirumusa mu iggwanika ery'eddwaliro ekkulu ery'Iganga. Awo nakulwaliro kunkyo tukaire ku wano ku iggwanika Iganga wabula abantu babiri bangi abaidye okucekinga ku bantu baibwe nabo bona abalina abantu baibwe nga batambule nga bakali kubawuliza kubona bawuunye gano kubona bona bafiire mu kabenje kano wabula ekyembi kyabere nti driver abaire nga mu manifino mu taxi park Iganga nga mwavugira omwami Rupiira Peter driver wa taxi no UBE
aberenga asinzira mu taxi park eyiganga era nga ba driver baidi ano bangi ino era nga tukitegeire ku nti ono ali kujja kutwalira mu bitundu ebyena kifumbi era ebugweri oluvannyuma ajazikibwe ku kyalo ekyebubinga era mu igombola eryebugweri mu bandi abafiire mu kabenje kano mubaire kuku n'omuvubuka omuto abaire amanika ino nga bamweta Lukumani era nga yatawa idduuka eryengoye ery'abavubuka abagala abayenda okwambala obuntu obwo bumpi n'abasaadde abayenda opala obubaniga muvubuka ono Lukumani yali yabaterawo idduuka ino baliyita Lukumani Fashions abaire amanibwa ino iganga ng'atunda bintu bino wabula yabeera ava kusuubula Kampala yena yafiire mu kabenje kano n'abantu bangi eriyo omugala owundi omugala muto abeera oti mwembi aba mu bitundu bya Bulanga mukyala wa omukubembi abe Bulanga bamweta ekisereje alina omukyala we yamasayo emyaka 8 nga balina omwana mulala omugala yena yafiire mu kabenje era yabeera ava mu bitundu bya Kampala so embera etuweeri tuli wano kwigwanika Obulanga kuva kuncho abantu bali kwesombulanga wano okwidde okubona ko Obulanga embera ya biwobe embera ya kikangaba ndi Yazid Yolisigira kali ku subscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos kola ifwe nti tutuuka awene n'awagwire ekintu era tusose ku mu bitundu ebye Musita awagwira akabenje kano bambi akafiiremu abantu omwenda era nga wendi kwogera wano ndi ku police station eye magamaga we balese ebimotoka bino birekeji ero ni Takisi ni yabeeremu abantu omwenda abafiirirewo abandi ne bajja kubisago kameramandi wange osobola okubalaga eno ni Takisi wabulanga teri mu mbeera nungi omusaayi mungi tienda kubalaga tefaana bulungi kameramani dano maiso balage nesi just kubalaga ku Takisi ino namba UBE bambi nene yaisa abantu baife era oli kubona nga luno olwigi bamenye bumene olwigi lwa driver bamenye bumene driver yafiire wo kalas ngetu bakobaire kikobwa nti yaganibwa ku steering nga ali okwo yasibye mulundi mulala yasibire mu trailer era obolera nga okuva mu olwigi basose kumena bumene nga wobo ine motoka eno yengire mu trailer mukabina muti intro kujja kubalaga trailer wabula tuyenze kubalaga kuku wabulanga ekiri wano ti kirungi wano yasisense bwika ino kameramani dalu yeno tutwenda kubalaga ino bintu bino bya bitise ino kube bino bifani bikanga bilizana amaziga nadala ababafuirwa abantu bebe bayibonako tikibava mu bwongo buli babibonanga bebaidukiza nti munanga yafa nga driver yafiirewo n'abantu abandi wabulanga obayalanga steering wano yakutwike oh my god steering yakutwike wano gearbox ebere yagia ya wansi ayibonanga gearbox yona no bagikonye alinga yakutwike wano wasense bwikegano wano mu bonnet wano obona wasense mwike tekategerekanga motoka oh my god entebe da meneke bumeneke donada de meneke abantu bano olwekoni eti yanize abasabaze entebe da meneka donadona abantu bameneke ebigere emitwe gyajo na wolingire emitwe gya sense bwike oh my god emitwe gya sense bwike tijja kuba koberenge bafuire mu etisa njire ku momochale nge tubalaze wabulanga embera tinungi bambi just tuenze kubalaga ko kifanga ekiri wano luno olwigi luno batemye buteme bajinize ino emotoka yona aidwire musayi obulanga emotoka aidwire musayi ebintu ebyabasabaze ebindi ngengaito dasigaire muno tulibona ko bivera banabe twike ebintu sukali bichi biri muno ayenga entebera badenize badenize cameraman da yani motoka bandagiro ka number plate kano ake motoka eno eya Takisi eyafiire mu abantu bambi omwenda neno UBE Lwenda 39H bambi neno eyafiire mu abantu baife so embera tinungi embera ya amaziga nga tubakobaire driver
wa mutaxi park yiganga driver wa mutaxi park yiganga era nga eyo no mukyalo wundi tudaba kobera amaine embere eyo wa mubitundu bya Bulanga omukyala yena mubitundu bya Bulanga n'abantu abandi bakali kutegereka ku bantu baiwe cameraman solo kubalaga wano wabulanga tukali kweyongerayo balagana olwigi olibona olwigi luno olwigi lwavuiremu lwagwere luti otegerala nga akabenje kabere kachafu akabenje kabere kanaga bamigo olwo musabaze eru yeno lwefunie era nga omusabaza anokuvaamo bamenye endabirwamu ya mberi bamenye endabirwamu eyemberi yabere nga yona bajinize tente mwikeje bamenye mulambu bagufulumikiza mberi omusabaza wemberi yena yafuirewo ni driver yena yafuire abo nga tebasobola kuluwona wabulanga okubatalawo olwigi bagezeza ko kutema lwaloba so bamufulumikiza endabirwamu bakitwairewo so buleyalanga embera tiyabaire nungi tuje twalage ku lukula neno ero ni lukulana ebeire yabere jya mu bitundu bya Kigali Rwanda yaba stako mu company nga eri kutukobera eno ni lukulana era nga cameraman ira tuje wreckage oba imotoka bino biletebwa no police station ye magamaga mu district ye Mayuge kuba no kumpi ni scene of crime ekifo akabenje kavuire wekagwire so just wenze kubalaga kino wa media tukyime tukwetu tujeyo kutulaga abantu baiwe so kanona akabina Takisi mo yayingire kikabeba nti emotoka eno yabaire fuire kuba tuli kubona nga emipira mifu empira jawere mu omuka so yabaire fuire ngemeire kungira Takisi yabaire kunuka ku speed yayiriringe vambi tundu bye Kampala yaida yekona kuno yebalya kuno abantu bazikirirawo ni Takisi yazikirirawo so oli kubona ni miradiro dikaliwo endabirwamu yino eyemberi we emotoka yingire mu kabina mu bonnet endabirwamu diro dikali kuno bambi dala ndabirwamu dino kuberanga ni bino byameneike bino yayo neno number plate eno bunanga ina emotoka yingire paka Takisi yagire paka once eno yingire eno olibalanga ni number eri once so akabenye kabere kachafu nga tetuli kubona tulibonanga n'emipira kyakabanga kubimu ebyabere biretere emotoka eno okwono neko bokufwa ne kwamira ku lugudo byabere emipira gino gyayabike ejokuluyi kuno okwomusabaze gyayabike oli kujibona so embere toweri tukageza kubambya okulondola ensonga eno Yazid Yolisigira akali kusubscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos tusasira banaife bambi abafuirire mukabenje kano mu accident kano tusasira family eda abantu bano saba Katonda abagumye akaseera ke bali kubita mutikangu wolingirira mwina ajire mu lugendo nakusobiza nti ali kujja kuira wabula nairanga mulambo chikumala mu amani so tudinga family nembera yadiri mutinungi kaseera kazibu wabula tubasasira yatusaba Katonda bambi abagumye oba abasibe kikakatu ekyokumoyo embera tinungi wabula nga tubakobeire tusaba government yongere mu amani naddala okubonanga eziyiza obubenje ku ngudo obubenje naddala ku highway obubenje bw'amaani tusaba government eyongere mu amaani naddala ku imotoka bino biba bifuire ku lugudo waliwo imotoka ebirwa okuvaako ku lugudo nga kifuire balwa okukitolawo so tusaba bayongere mu amaani nti emotoka weba efuire etalwa kwino bagitole kubajiza kumbali kino kisobola okuyamba okuziiza ebintu nga bino ndi Yazid Yolisigira tukajama isaba kali kusubscribe please go ahead and subscribe like and share our videos.